Ndizera ko aho ari hose uri umerewe neza, tugiye kugaruka ku igura n'igurishwa ku bakinnyi basoje amasezerano mu Rwanda, ihererekanya ry'abakinnyi aho bamwe bakinnye amezi atagera kuri atatu bahabwa akayabo k'amamiliyoni, abandi ntibakina bitewe n'ibibazo by'imvune. Tugiye kugaruka kuri byinshi bijyanye n'igura n'igurishwa, turahera ku mukinnyi ukina mu ikipe ya APR Football Club hagati Niyonzima Olivier Sefu. Uyu mukinnyi utarimo kumvikana n'ikipe akinira ya APR Football Club n'uburyo n'imyitwarire ye yagiye izamo agatotsi hagati ye n'ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu, Niyonzima Olivier Sefu wifuje ko ikipe yamwongera amasezerano, ariko iyi kipe ushinzwe kugurira abakinnyi iyi kipe ari we Mupenzeto aza kubwira Olivier Sefu ko nta mafaranga azahabwa menshi, amafaranga amukwiye yahabwa miliyoni zigera ku 10, ariko uyu mukinnyi wo hagati mu ikipe y'igihugu na APR Football Club ibyo ntiyabikozwa, kugeza n'ubwo bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baganirije uyu mukinnyi. Byari nyuma y'uko ikipe y'ingabo z'igihugu yirukanye Olivier Sefu atashye yasinze mu mwiherero aho ikipe yari ikambitse i Shyorongi. Olivier Sefu yaje koherezwa iwabo, ariko umutoza wari umukeneye Adil Elad Mohamed, umunyamaroc ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi, yaje kongera kumugarura ku mukino bakinagamo n'ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda. Olivier Sefu aho umuyobozi w'iyi kipe Meja Mubaraka Muganga yavuze ko iyo hatabaho imbabazi z'umutoza mukuru ko APR itagikorana n'abantu badafite discipline nziza, baba baramwihoreye bagatandukana gutyo. Gusa igihari ni uko Rayon Sport icyabuze ari uko amafaranga atakusanyirijwe rimwe ngo ahabwe uyu muhungu Olivier Sefu mu ikipe yazamukiyemo. Abamwegereye bavuga yuko Olivier Sefu yamaze gutangariza inshuti ze ko aramutse abonye indi kipe yamuha amafaranga yifuza yayerekezamo, ko APR Football Club atariyo kipe yonyine kandi atari uyikunze cyane kurusha Rwatubyaye Abdul cyangwa Yannick Mukunzi bayikuriyemo ariko bakaza kuyisohokamo. Ati twese turi bakuru, ntabwo turi abana bo kwirirwa dusa nkaho turagiriwe ahantu hamwe. Ndi umuntu w'umugabo, ngomba kwifatira imyanzuro, ntabwo ngomba kugengwa na bamwe bagomba kuntwara uko bashaka. Ndi umukinnyi ugomba kwitwara uko nshaka, ariko si ngombwa ngo ntwarwe nk'umwana. Olivier Sefu wavuganye na Prosper, abenshi muramwibuka, uyu yabaye Vice Perezida wa Rayon Sport, akaba ari nawe waguze Clement. Bumvikanye ko igihe icyo ari cyo cyose bamuha amafaranga ye akamwizeza ko ariwe uzajya umwishyura, nta kabuza azahita yerekeza muri ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Ikipe ya Musanze yagerageje kuganiriza Olivier Sefu, ariko Sefu avuga ko igihe kitari cyagera cyo kujya gukinira mu ntara. Ariko iyi kipe ya Musanze ikaba irimo kuvugana na Babu Samson wamaze kugirana amasezerano y'ibanze n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo Babu Samson yasezeraga kuri Kiyovu Sport yari amazemo amasezerano y'umwaka umwe, aho yakinnye amezi angahe 3 agatsindamo ibitego bitagera kuri 7. Babu Samson yarahawe miliyoni 8 ku mwaka umwe, azitwaye zose. Abayovu batishimiye imyitwarire ye. Babu Samson wakiniraga Kiyovu yayisezeyeho mu kinyarwanda cyuje amarangamutima rutahizamu, watsinze ibitego byinshi mu mwaka w'imikino wa 2019 2020. Babu Samson ageze muri Kiyovu Sport tariki ya 20 Gicurasi 2020, ubwo yarasinye amasezerano y'umwaka umwe. Babu yasinye muri Kiyovu Sport nabwo asoje amasezerano muri Sunrise FC. Nyuma yaho umwaka w'imikino wa 2020-2021 wari ugeze ku musozo. Babu Samson yasezeye ku bakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abayobozi bayo. Yagize ati byari urugendo rwiza twagiranye na Kiyovu Sport, ariko nta kundi ngomba kubasezera. Nzabakumbura mwese kandi mbifurije amahirwe masa mu bihe biri imbere. Murakoze cyane Kiyovu Sport. Babu Samson yubatse izina rikomeye muri Sunrise. Uyu munyanigeria yageze muri Kiyovu Sport avuye muri Sunrise yari amazemo imyaka 4, ariko biza kurangira adatinze muri iyi kipe yo kumumena. Ni nyuma y'uko yagiye avugwaho byinshi byo kugenda atumvikana n'abagiye batoza iyi kipe. Gusa Babu Samson akaba amakuru avuga ko yaba aramaze gusinya amasezerano y'imbanziriza amasezerano muri Rayon Sport, ariko na ikipe ya Musanze ikaba imuriho. Ububiligi bwari busezerewe Portugal ya Ronaldo Murero, byombi byamaze kugenda. Ubuholandi buratungurwa. Ikipe y'igihugu y'Ububiligi yabaye iya kane igeze muri kimwe cya kane iki gikombe cy'Uburayi Euro 2020, ni nyuma yo gutsinda ya Portugal igitego kimwe mu mikino ya 1/8 yabereye mu mujyi wa Sevilla muri Espagne
Kuri iki cyumweru Portugal yatwaye igikombe giheruka gukinwa muri 2016 yihariye umupira mu minota myinshi y'umukino ariko inanirwa kubyaza umusaruro amahirwe yabonye, urimo umupira w'umuterekano watewe na Cristiano Ronaldo mu gice cya mbere ukurwamo n'umunyezamu Thibaut Courtois habura iminota 3 ngo igice cya mbere kirangire. Nibwo Umubirigi yaje kubonera igitego Torgan Hazard ku ishoti rikomeye, umukino uza no kurangira iyi kipe yitwaye neza. Uyu mugabo ukomeje kugenda aca uduhigo dutandukanye niwe mukinnyi w'ibihe byose muri Argentine. Messi yongeye agahigo ku tundi nyuma yo kunyagira Bolivia, umunyabigwi ufatwa nka nimero ya mbere umupira w'amaguru ku isi ukinira ikipe y'igihugu ya Argentine. Lionel Messi yanditse amateka mashya akomeye nyuma y'umukino banyagiyemo Bolivia ibitego 4-1 byabahesha itike ya kimwe cya Copa America mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Kamena 2021. Ikipe y'igihugu ya Argentine yanyagiye Bolivia ibitego 4-1 birimo 2 bya Lionel Messi. Alejandro Gomez ku mupira ahawe na Messi ndetse n'igitego cya Lautaro Martinez mu gihe Bolivia yatsindiwe na Eren Saavedra. Uyu mukino wabereye ku kibuga cya Arena Pantanal giherereye Cuba muri Brazil wasize amateka mashya kuri rutahizamu Lionel Messi. Ibitego 2 Messi yatsinze byatumye yuzuza ibitego 75 amaze gutsindira ikipe y'igihugu cye mu mikino 148 yayikiniye, bimugira rutahizamu bihe byose w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Uyu mukino wo mu kerera Messi yakinnye wujuje imikino 148 amaze gukina Argentine, bimugira umukinnyi wa mbere mu mateka ukiniye ikipe imikino myinshi, akaba akuyeho agahigo ka Javi Mascherano wamaze gusezera wakiniye imikino 147 mu myaka 15 yayikiniye. Biragoye ko hari undi munya Argentine uzandika ibigwi nk'ibya Messi Argentina kuko umukurikira mu gutsinda ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu. Gabriel Batistuta wakiniye iki gihugu mu myaka yo hambere akaba yaratsinze ibitego 54, mu gihe mu bakiri mu kibuga Sergio Kun Aguero ariwe uza hafi y'ibitego 41. Mu bakiri mu kibuga ukurikira Messi mu gukina ikipe y'igihugu Argentine imikino myinshi ni Angel Di Maria aho amaze gukina imikino 108. Mu rukerera rwa tariki ya 4 Nyakanga 2021 nibwo Argentine izakina umukino wa 1/4 na Ecuador. Uwo mukino uzabera Estadio Olímpico Pedro Ludovico. Lionel Messi ufite imikino 188. Messi yabaye umukinnyi wa mbere umaze gukina Argentine imikino myinshi mu mateka ye. Manchester City yamaze kongera kapiteni wayo amasezerano. Fernandinho yongera amasezerano muri Manchester City abereye kapiteni. Umunya-Brazil ukina mu kibuga hagati yurira mu kipe y'igihugu ya Brazil akanaba kapiteni wa Manchester City Fernando Luis Rosa uzwi nka Fernandinho yongera amasezerano y'umwaka umwe avuga ko agifitiye ideni abafana ba Manchester City. Umunya-Brazil w'imyaka 36 y'amavuko agiye gukina umwaka w'imikino wa 9 muri Manchester City nyuma yo kuyigeramo muri 2013. Amasezerano ya Fernandinho yongereye muri Manchester City azamugeza mu mpeshyi ya 2022. Mu myaka 8 uyu mukinnyi amaze muri Manchester City yagaragaje ko ari mu bakinnyi beza ku isi ku mwanya we, byanatumye Manchester City igera kuri byinshi birimo ibikombe bitandukanye yegukanye. Fernandinho yafashije Manchester City kwegukana ibikombe 12 bitandukanye birimo 4 bya shampiyona y'Ubwongereza ndetse na 6 bya League Cup mu mikino 350 yayikiniye. Uyu mukinnyi yahawe igitambaro cy'ubukapiteni mu mwaka ushize kugeza amagingo aya niwe uyobora bagenzi be mu kibuga. Mu ijambo rye nyuma yo kongera amasezerano, Fernandinho yagize ati mu mutwe wanjye no mu ntekerezo zanjye akazi ntikararangira. Iyi niyo mpamvu yatumye mfata umwanzuro wo kongera amasezerano y'umwaka umwe kugira ngo mfashe ikipe kugera ku ntego zayo. Kuri jye birashoboka cyane, hari imyanya ikeneye kongerwamo abakinnyi byadufasha kugera ku ntego zacu. Umuyobozi w'imikino muri Manchester City Tixte Bergastien yavuze ko ubwitange n'umurava bwa Fernandinho batabona icyo babigereranya nacyo ndetse bakaba banejejwe no kuba yongereye amasezerano y'umwaka umwe. Fernandinho yongera amasezerano y'umwaka umwe. Fernandinho amasezerano ye muri Manchester City azarangira mu mpeshyi ya 2022. Uyu mukinnyi kandi birakomeye ko uyu nguyu azakomeza akitwara neza nubwo imyaka irimo kugenda imusunika imbere. Ndizera ko aho ari hose uri umerewe neza. Tugiye kugaruka ku igura n'igurishwa ku bakinnyi basoje amasezerano mu Rwanda. Ihererekanya ry'abakinnyi aho bamwe bakinnye amezi atagera kuri 3 bahabwa akayabo k'amamiliyoni, abandi ntibakina bitewe n'ibibazo by'imvune. Tugiye kugaruka kuri byinshi bijyanye n'igura n'igurishwa.
Turahera ku mukinnyi ukina mu ikipe ya APR Football Club hagati, Niyonzima Olivier Sefu. Uyu mukinnyi utarimo kumvikana n'ikipe akinira ya APR Football Club n'uburyo n'imyitwarire ye yagiye izamo agatotsi hagati ye n'ubuyobozi bw'iyi kipe y'ingabo z'igihugu, Niyonzima Olivier Sefu wifuje ko ikipe yamwongerera amasezerano, ariko iyi kipe ushinzwe kugurira abakinnyi iyi kipe ari we Mupenzi Eto aza kubwira Olivier Sefu ko